салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи навбатии иттилооти таҳлилии ҷанббастии ҳафта аст. Дар студия Зубайдуллои Убайдулло. ҷанббастии ҳафта чун ҳамешагӣ рӯйдодҳои расмии 7 рӯзи гузашта ва бурду бохти соири бахшҳои хоҷагии халқро дар бар гирифтааст. Шарҳи хабарҳо. 10 май дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти дастгоҳи иҷроияи президент ва дигар сохторҳои давлатӣ ҷаласаи корӣ доир намуданд. Сарвари давлат ба роҳбарони вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ ва масъулони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ҷараёни тадбирҳои омодагӣ ба 30-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сари вақт мавриди истифода қарор додани иншооти хурду бузурги ҷашнӣ, татбиқи амалии барномаҳои давлатии рушди соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат, суратбахшии ҷамъоварии ҳосили саҳро, харидорӣ ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ, ҷанбасти муваффақонаи фаъолияти иқтисодиву иҷтимоӣ дар 4 моҳи соли 2021 дастуру супоришҳои мушаххас доданд. роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор муаззаф гардиданд, ки бо истифода аз обу ҳавои мусоид маъракаи кишту кори баҳориро ҳарчи зудтар ба анҷом расонида, ҷиҳати сари вақт дастрас намудани нуриҳои минералӣ, техника ва мошинолоти кишоварзӣ, ба кор даровардани заминҳои бекорхобида, бо омодагии комил ба давраи тирамоҳу зимистони дар пеш истода аз ҳама имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намоянд. Сарвари давлат ҳамзамон ба роҳбарони сохторҳои қудратӣ ва мудофиаи кишвар вобаста ба авзои кунунии сарҳадоти Тоҷикистону Афғонистон, андешидани тадбирҳои амниятӣ ва тақвияти ҳифзи марзҳои кишвар, мубориза бо ҷинояткорӣ, бахусус ҷиноятҳои алоқаманд бо экстремизму терроризм ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир супоришҳои қатъӣ доданд. пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба ҷашни фархундаи миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омода мешавад. Дар доираи омодагиҳо ба ин ҷашни умумимиллӣ дирӯз дар пойтахт бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ се иншооти муосир мавриди истифода қарор гирифт. бинои нави хонаи ақди никоҳ бо номи қасри бахт якумин иншооте буд, ки дар шаҳри Душанбе дар рӯзи умумиҷаҳонии оила ба истифода дода шуд. 15 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат бинои нави хонаи ақди никоҳро, ки қасри бахт номгузорӣ гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз иншооти нав дидан намуда бо кормандони қасри бахт суҳбати самимӣ анҷом доданд. иттилоъ дода шуд, ки сохтмони бинои мазкур соли 2019 оғоз гардида, он бо сифати баланд ва бо назардошти талаботи муосири корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар бино барои гузарондани маросими ба расмиёт даровардани ақди никоҳи навхонадорон шароити зарурӣ фароҳам гардида, бо ба истифода додани иншоот мушкилоти чандсолаи кормандони хонаи ақди никоҳи шаҳри Душанбе дар самти надоштани ҷойи мувофиқу муносиби корӣ ба пуррагӣ ҳал гардид. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмию таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ва истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз дар як гӯшаи зебои пойтахти ватани азизамон шаҳри Душанбе бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои замонавӣ барои ба қайдгирии давлатии ақди никоҳи ҷавонон қасри бахт бунёд гардида мавриди истифода қарор гирифт. мо кормандони хонаи ақди никоҳи шаҳри Душанбе сипоси бепоёни худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баён менамоем ва ваъда медиҳем, ки дар ташкили оилаҳои солим саҳми арзандаи сазовори худро гузорем. қасри бахт аз се ошёна иборат буда, қабати аввали он аз роҳраҳои барҳавову замонавӣ, ки бо роҳаткурсиву дигар таҷҳизоти заруре таъмин гардидааст, муҷаҳҳаз мебошад. дар ин ҷо толори ақди никоҳи миллӣ ва толори ақди никоҳи аврупоӣ бунёд гардида, мувофиқ ба завқу хоҳиш навхонадорон метавонанд никоҳи худро дар онҳо ба расмиёт дароранд. муҳтарам пешвои муаззами миллат, боиси сарбаландиву сарафрозии миллати шарафмандамон аст, ки бо ҳидояту хиратмандии шумо
кишвари азизи мо рӯз аз рӯз ободу зебо ва рӯ ба тараққиёти бунёдкориҳои азим ниҳода истодааст. ин аст ки дар рӯзи байналмилалии оила ва остонаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти кишвари азизамон боз як гӯшаи пойтахти ватани маҳбубамон шаҳри Душанбе бо ибтикороту дастгирии шумо ҷаноби олӣ бинои замонавӣ барои ба қайдгирии ақди никоҳи давлатии навхонадорон яъне қасри бахт обод гардида мавриди истифода қарор дорад. аз фурсати муносиб истифода бурда қадамҳои неку пурфайзи шумо пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олӣ раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро аз номи кормандону масъулини хонаи ақди никоҳи шаҳри Душанбе хайрамақдам мегӯям. ҳар як толор имконият дорад ки дар як вақт барои наздик ба 70 нафар хизмат расонад. дохили толори мазкур бо шароиту имконоти замони муосир таъмин буда фазои муносиб барои онҳое фароҳам аст ки қадамҳои аввалини худро ба зиндагӣ мустақил мегузоранд. роҳрав ва сақфу деворҳои иншооти нав бо назардошти санъати баланди миллии меъмори рангу оро ёфта ҳунармандони маҳаллӣ бо усули оинабандиву гаҷкорӣ тавонистанд ба дохили бино ҳусни нотакрор зам намоянд. дар уриши дохилӣ ва берунии бино мо санъати миллии меъморӣ васеъ истифода бурдем ки ба бинои мазкур шоҳомоти хоса зам намуд. барои кору фаъолият дар дохили иншоот тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. корҳои сохтмонии қасри бахт бо истифода аз масолиҳи баландсифат анҷом ёфтааст ва боварӣ дорам ки солиёни зиёд хонаи ақди никоҳ ба аҳолӣ хизмат хоҳад кард. дар ошёнаи дуюми хонаи ақди никоҳ 4 ҳуҷраи корӣ ва дар ошёнаи сеюми он 15 ҳуҷраи дигари корӣ бунёд гардида онҳо бо тамоми таҷҳизоти замонавии корӣ таъмин гардидаанд. ду толори барҳавои дигар низ дар дохили бинои мазкур барои гузарондани ҷаласаву чорабиниёт ташкил ёфтааст. ба хотири нигоҳубини дурусти ҳуҷҷатҳои шаҳрвандоне ки аз қайди никоҳи давлатӣ мегузаранд дар дохили бинои нав бойгонӣ алоҳида сохта шуд. дар иншооти мазкур ҳамчунин системаи муосири таъмини гармидиҳӣ ва ҳавои сард насб гардидааст. албатта боиси сарфарозӣ ва хушбахтист ки дар соли воқеан ҳам таърихӣ 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии роҳбарияти олии кишвар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ чунин як бинои боҳашамат фароҳам аз ҳамаи шароитҳои корӣ ба кормандони мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ тӯҳфа гардид. вобаста ба дастгириҳои ҷаноби олӣ мо кормандони мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ кӯшиш мекунем ки дар ободониву бунёдкориву созандагӣ дар тарбияи насли наврас ва пойдор мондани оилаҳои ҷавон саҳми босазои худро бо латофат, назокат, нафосати модаронаи худ гузорем. дар ҳақиқат барои тамоми кормандони хонаи ақди никоҳи шаҳри Душанбе имрӯз рӯзи таърихӣ ва хотирмон гашт. зеро бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави хуштарҳу замонавӣ қасри бахт бо тантанаи беназир ба истифода дода шуд. зимни боздид кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тӯҳфаи арзишмандашон дар рӯзи умумии ҷаҳонии оила изҳори миннатдорӣ карда иброз доштанд ки ифтитоҳи бинои мазкур масъулияти онҳоро дар самти иҷрои кори бардошт доштаашон дучанд менамояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ ва шароиту имкониятҳои иншооти нав баҳои баланд дода кормандони бахшро вазифадор намуданд ки бо роҳандозии хизматрасонии саривақтӣ одобу муоширати намунавӣ бо шаҳрвандон сатҳу сифати хизматрасониро боз ҳам баландтар бардоранд. бинои нави хонаи ақди никоҳ дар яке аз мавзеъҳои сарсабзу хуррам дар ҳудуди муассисаи давлатӣ наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе бунёд ёфта, намои берунаи он низ бо сабку услуби хоси меъмори рангу оро ёфтааст. дар сани иншоот 4 адад фаввора ва 2 суҳбаткадаи замонавӣ бунёд гардид. ҳамчунин ин мавзеъро гулу буттаҳо ва дарахтони ороишӣ зебозинат медиҳанд. сани хонаи бахт шомгоҳҳо низ ҳусни нотакрор дошта худи бино ва гирду атрофи онро чарғакҳои рангорангу диққатҷалбкунанда ороиш медиҳад. ҳангоми сайругашт шаҳрвандону меҳмонон аз ин зебогиҳо ҳаловати хоса хоҳанд бурд. хонаи ақди никоҳ дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида дар рӯзи байналмилалии оила мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин рӯз дар хонаи ақди никоҳ дар маросими хонадоршавӣ 10 ҷуфти ҷавон ки аксари онҳо ятим мебошанд иштирок карданд. дар ин маросим роҳбари давлат ба ҷавонон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфаи пулӣ ҳадия намуда онҳоро бо ин рӯйдоди муҳими ҳаёташон таҳният гуфтанд. ҳамчунин дар ин рӯзи хурсандӣ пешвои муаззами миллат ба навхонадорон тамоми ҷиҳози рӯзгор аз қабили яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ ва дарздӯзӣ, телевизор, қолин ва дигар ашёе ки барои зиндагӣ зарур аст тақдим намуданд ки ин иқдом боиси болидарӯии ҷавонон гардид. бояд гуфт ки президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба ҳаёт ва шарту шароити зиндагии нафарони эҳтиёҷманд, ятим ва якаву танҳо таваҷҷӯҳи хоса дошта дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҳолу аҳволи онҳо шахсан бохабар мегарданд ва барои дастгириву кӯмакашон пайваста тадбирандешӣ менамоянд. муҳтарам пешвои миллат ҷаноби олӣ, мо насли ҷавони даврони соҳибистиқлолии ватан барои дастгириву таваҷҷӯҳи ҳамешагии шумо изҳори сипос намуда худро хушбахттарин фарди ҷомеаи имрӯза меҳисобем. зеро бо шарофати ғамхориҳои падаронаи шумо бо такя ба суннатҳои неки гузаштагон имрӯз ба ҳаёти мустақилона қадам гузошта истодаем. муҳтарам пешвои миллат, маҳз бо шарофату пешниҳоди шумо соли 2015 соли оила эълон гардида масъалаҳои маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандон, ба ҳаёти мустақилона омода кардани насли ҷавон ва пойдории оила дар меҳвари фаъолияти тамоми мақомоти давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ ва кулли аъзои ҷомеа қарор дода шуд. мо низ дар навбати худ ҳамчун ҷавонони хушбахти замони соҳибистиқлол аз дастгириҳои доимии шумо рӯҳу илҳоми тоза гирифта қавл медиҳем ки яке аз оилаҳои намунавӣ ва соҳиб эҳтироми ин замон гардида фарзандони ватандӯсту худшиносро тарбия менамоем. ضمن صحبت صمیمی با نوخانه‌داران پیشوای ملت تاکید داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به اویله و اویله‌داری خصوصا استواری اویله‌های جوان همیشه توجه ظاهر نموده در این دایره تا امروز تدبیرهای مشخص را نیز عملی نموده است. سعی و تلاش کرده می شود که سطح جداشوی اویله‌ها کاهش یافته سبب‌های آن برطرف کرده شود. نوخانه‌داران در نوبت خود برابر دولت برای غمخوری پدرانه‌شان نسبت به نفران یتیم و تنها اظهار منتداری نموده وعده دادند که کوشش می‌نمایند با برپا کردن زندگی نمونوی در پایداری و سالمی اویله‌ها سهمگذار باشند. дар ноҳияи Сино низ бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави муассисаи давлатии меҳмонхонаи Истиқлол ба истифода дода шуд. Ин бинои 6 ошиёна тобеи дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда дорои муосиртарин шароиту имкониятҳои хизматрасонӣ мебошад. Тафсилот дар гузориши навбатии барнома. 15 майи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт бинои нави муассисаи давлатии меҳмонхонаи Истиқлоли дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Зиндагӣ ширин шавад то чун асал, ҳаст меҳмондӯст тоҷик аз азал. ҳуҷрае бо номи меҳмон созаду сарзикори хари худ афрозаду. бо ҳамин мақсад зи эҳсони шумо мешавад бунёд меҳмонхонаҳо. зинда бод иқдоми некат пешво, пайрават ҳастем дар ин роҳ мо. дар саҳни иншооти зебову замонавӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти он оғоз бахшида шуд. бинои нави меҳмонхонаи Истиқлол аз таҳхона ва 6 ошиёна иборат буда 60 ҳуҷра аз ҷумла 4 ҳуҷраи люкс дорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, хуш омадед ба меҳмонхонаи Истиқлол. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомалӣ Раҳмон,
Добро пожаловать в гостиницу «Стекло». 和本月觉的创始人、国家领导人、塔吉克斯坦共和总统亲爱的Emomali Rahmon，欢迎来到酒店 Istiklal。 Founder of peace and national unity, leader of the nation, president of the Republic of Tajikistan, dear Emomali Rahmon, welcome to the Hotel Istiklal. ضمن شناسایی با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای نوی مهمانخانه در اساس نقشه گنرالی شهر دوشنبه با استقبال سزاوار جشن مقدس ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از حساب مبلغ‌های درآمد مؤسسه دولتی مهمانخانه استقلال در مدت 2 سال با طرح معاصر و مطابق با صنعت معماری ملی بنیاد شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولان برای بنیاد بینای نوی معاصر خدمترسانی در شهر دوشنبه اظهار سپاس نموده اقدام مذکور را در روند سازندگی و بنیادکاری و تأسیس جایهای نوی کاری برای ساکنان مهم ارزیابی کردند. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات زمانوی در شهر دوشنبه اگر از یک طرف 15 نفر به کار دائمی و معاش خوب تامین گردیده باشند، از جانب دیگر اینفراستراکچور سیاحی در پایتخت باز هم مکمل شده جهت خدمترسانی سطح بلند به مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی شرایط ارزنده فراهم آورده شد. ساختمان بینای نو مؤسسه دولتی مهمانخانه استقلال دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 17 می سال 2018 تحت رقم 346 از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود نور شمس با بستن شرطنامه با رهبریت مهمانخانه صالح زاده پیر محمد ماه فوریه سال 2019 آغاز شده ماه مارس سال 2021 پور را به انجام رسید. ما متخصصان جوان مینداری خود را بعد جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانیم که برای ما شرایط مساعد کاری فراهم آوردند. ما تلاش می‌نماییم که با مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی در سطح بلند خدمت رسانی نماییم. بینای محتشم مهمانخانه همچنین دارای آشخانه با 90 جای نشست میباشد که در آن برای مهمانان 3 وقت غذای گرم و بالذت پیشنهاد میگردد. در مهمانخانه نو امکان است که در یک وقت با 50 نفر مزاج خدمت رسانده شود. مهمانخانه با تمام تجهیزات، مبل و دیگر لوازمات ضروری مجهز بوده، خدمت رسانی در آن به معیارهای بین المللی براه مانده شده است. علاوه بر این موضع خوشباد و هوا و فضای آرام و آسوده این مکان از برتری‌های اساسی است که توجه مهمانان و سیاحان خارجی را به خود جلب می‌کند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از تشبس‌های سازنده رهبریت شهر دوشنبه در سمت فراهم آوردن شرایط ارزنده استراحتی و فراغتی و خدمترسانی خصوصاً بنیاد چنین مهمانخانه‌ها اظهار قناعتمندی کرده مسئولان را برای استفاده با ثمر و عاقلانه این امکانیت‌ها و خدمترسانی سطح بلند به سیاحان داخلی و خارجی وظیفه‌دار کردند. اکنون با مورد استفاده قرار گرفتن مهمانخانه مذکور با مهمانان و سیاحان شرایط ارزنده مهیا شده امکان بیشتری دسترسی به جای خواب و خدمترسانی در شهر دوشنبه فراهم گردید. برای اجرای با صفت کارهای ساختمانی در مهمانخانه متخصصان بلند اختصاصی محلی جلب شده کارهای بنیادی با سطح و صفت بلند و مطابق با طلبات معماری و شهرسازی به اجرا رسیده است. با در نظر داشت امکانیت‌های وسیع خدمترسانی در بینای نوی مهمانخانه استقلال آشیانه‌های دوم، سوم و چهارم انشاءات که اتاق‌های آن دارای شرایط ارزنده می‌باشند برای پیشبرد فعالیت کاری به شرکت‌های وطنی و خارجی پیشنهاد می‌گردند. مورد ذکر است که بینای اساسی مؤسسه دولتی مهمانخانه استقلال از 9 آشیانه و 64 حجره عبارت بوده 8 حجره آن لوکس میباشد. بینای مذکور سالهاست که به مهمانان داخلی و سیاحان خارجی خدمت میرساند. در مجموع در 2 بینای مهمانخانه استقلال 76 نفر کار و فعالیت مینمایند و در مورد زیاد شدن شماره مزاجان و رسانیدن خدمت به آنها باز 25-30 نفر دیگر به کار جلب خواهند شد. در حدود مهمانخانه میدانچه معاصر ورزشی، طربخانه، حوض شناوری و توقفگاه نقلیات موجود است. مساحت عمومی مؤسسه دولتی مهمانخانه استقلال قریب 5 گکتار بوده. صحن و اطراف آن با گل و بوته‌های آرایشی رنگارنگ، درختان گوناگون میوه دهنده و همیشه سبز آرای یافته است.
دیروز در ناحیه سینای پایتخت از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همچنین یک کارخانه استحصالی جمعیت دارای مسئولیت محدود آریان مدیکال به استفاده داده شد. کارخانه مذکور با سهم صاحبکاران وطنی بنیاد شده مواد گوناگون طبی استحصال خواهد کرد. تفصیلات در این خصوص. 15 می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت جمعیت دارای مسئولیت محدود آریان مدیکال را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه نوی استحصالی در شهر دوشنبه با سهم صاحبکار وطنی فیضعلی حاجیوف در اساس دستور و هدایت‌های روزافزون سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سمت رسیدن به صنعت کنونی با سرعت کشور به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مساحت 0.7 گکتار زمین ساخته به استفاده داده شده است. در اساس دستور و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان در سمت استفاده پر از امکانیت و اقتدارهای موجوده در راه رسیدن به صنعت کنونی با سرعت کشور ما تصمیم گرفتیم که کارخانه معاصر استحصال موادهای طبی را در شهر دوشنبه ساخته به استفاده دهیم. در کارخانه محصولات استحصال شونده واردات عوض کننده و اینچنین به صادرات نگرانیده شده طبق طلبات و استانداردهای جهانی و اینچنین طبق استاندارد و طلبات‌های مخصوصاً GMP استحصال و به صفت بلند استحصال می‌گردند. متخصصان محلی مستقلانه در رفع استحصالات شرکت می‌ورزند که این باعث می‌گردد باز هم سطح بلند استحصالی و صفتناکی محصولات باز هم بلندتر گردد. ما صاحبکاران وطنی در جواب به دستگیری‌ها و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کوشش میکنیم که سهم خود را باز هم در رشد و آبادانی کشور عزیزمان و رشد استحصال محصولات وطنی گذاشته باشیم. سمت فعالیت کارخانه آریان مدیکال با استحصال موادهای طبی از جمله سیستم یک کرته برای گذراندن محلولها، نقاب محافظتی یک کرته، آینه گینکولوژی، سوزن داخلی واردی، سوزندارو با اندازه های گوناگون و محلول آنتی سپتیکی روانه گردیده در مقیاس مملکت یگانه دانسته می شود. دستگاه و تجهیزات و خطای استحصالی کارخانه آریان مدیکال از کشورهای پیشرفته جهان از جمله جمهوری مردمی چین، ژاپن، پولشا و دیگر دولت‌ها وارد و با جلب متخصصان وطنی وصل و نصب گردیدند. اثنای شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با روند استحصالات اطلاع داده شد که با مقصد راه اندازی تولید محصولات در اساس معیارهای جهانی کارمندان کارخانه نازکی‌های کار با خطای استحصالی را در جمهوری مردمی چین از خود کردند. تجهیزات و دستگاه‌های کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود آریان مدیکال و از کشورهای پیشرفته جهان وارد و مسئولیت گردیدند. قبل از آنکه در این کارخانه فعالیت خود را آغاز نمایم، روزگار تکنولوژی ها را در جمهوری مردمی چین پورا حاصل کردم. در این کارخانه به حیث مهندس تکنولوژ پورا فعالیت میکنم و کوشش میکنم که سهم خود را در هدف استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی صنعت کنونی با سرعت مملکت گذارم. ما اعلام میکنیم که در وطن عزیز ما صلح و ثبات کامل پایدار است و برای ما شهروندان تمام امکانات‌ها برای فعالیت در دلخواسته‌ها مهیا می‌باشد. استحصالات کارخانه معاصر صنعتی در پایتخت مملکت عوض کننده واردات و صادراتی میباشند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک روز 138,000 دانه سیستم یک بار استفاده شونده، 273,000 دانه نقاب محافظتی یک کرته، 11,000 دانه آینه گینکولوژی، 13,000 دانه محلول های آنتی سپتیکی، 400,000 عدد سوزندارو با اندازه های گوناگون و 41,000 دانه سوزن داخلی واردی می باشد. با اطلاع مسئولان در یک سال امکان است که در کارخانه 50 میلیون عدد سیستم یک بار استفاده شونده برای گذراندن محلول ها، 100 میلیون عدد نقاب محافظتی یک کرته، 15 میلیون عدد سوزن داخلی واردی،
3.5 میلیون عدد آینه گینکولوژی، 150 میلیون عدد سوزاندارو با اندازه‌های گوناگون و 5 میلیون عدد محلول‌های آنتیسپتیکی استحصال کرده شود. کارخانه امکان دارد که در آینده استحصال سوزاندارو با اندازه‌های گوناگون را به 300 میلیون عدد رساند. به فعالیت آغاز نمودن کارخانه اوریومدیکال امکان می‌دهد که واردات این نوع مواد طبی از خارج به مملکت کاهش و طلبات اهالی با چنین محصولات از حساب استحصال کنندگان وطنی پورا تامین کرده شود. با مورد استفاده قرار گرفتن جمعیت دارای مسئولیت محدود اوریومدیکال 200 نفر شهروندان مملکت که اکثرشان زنان و بانوان میباشند در 2 بس با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. شکرانه از فضای صلح و آرامی و صاحب استقلالی تاجیکستان میکنم که مرد با شرافت این ارزش‌ها صاحب جای کار دائمی و معاش خود گردیدم. طی سالهای اخیر بنیاد چنین کارخانه‌های معاصر استحصالی امکان فراهم آوردند که ساکنان پایتخت مملکتمان شهر دوشنبه با جای کار موافق تامین گردند. خوشبختانه من نیز در برابر ده‌ها نفر دیگر در این کارخانه معاصر استحصالی با شغل دائمی تامین شدم. به واسطه میانه‌داری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم که برای ما چنین شرایط خوبی کار و فعالیت را تامین مینمایند. کارخانه اوریومدیکال دارای 4 میدانچه استحصالی و حجره‌های یاریرسان، 1 میدان وصولکنی، اینچنین انبارهای محصولات خام و تیار می باشد. کارگاه وصولکنی کارخانه از 6 قسمت عبارت بوده. تجهیزات آن از جمهوری مردمی چین و الکترونیکا و کامپیوترها از ژاپن دسترس گردیدند. در میدان سیخ قالبی اوریومدیکال 4 تجهیزات از جمله نیشه‌ساز و چشمک برار وصل و نصب گردیده امکان است که در یک روز 400,000 دانه قسمت‌های علاهیده سیستم یک کرته استحصال کرده شود. موادهای طبی استحصالی کارخانه پس از پورا وصل و نصب گردیدن مورد آزمایش قرار گرفته بعداً بند و بست می‌گردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از شرایط خوب کاری برای زنان و بانوان مملکت در کارخانه نو استحصالی در شهر دوشنبه با اقدام صاحبکار وطنی بهای بلند دادند. میانه‌داری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم که محض با دستگیری آنها این کارخانه استحصالی با فعالیت آغاز کرد. من قبلا خانه‌نشین بودم و با شرافت استقلالیت دولتی در این کارخانه با جای کار تامین گشتم. وظیفه من در کارخانه اوریومدیکال از جابجاگذاری محصولات آماده می باشد. در این کارخانه تمام شرایط کاری برای ما زنان و دختران مهیا می باشد. با استفاده از این شرایط کوشش میکنم که در تامین هدف‌های در پیش گذاشته شده سهم خود را گذارم. در حقیقت در کارخانه اوریومدیکال برای ما کارمندان همه شرایط فراهم گردیده است. ما زنان دختران تاجیکستان اظهار سپاس خود را و پرزیدنت مملکتمان و رئیس شهر دوشنبه میرسانیم که محض با دستگیری آنها صاحبکاران وطنی چنین کارخانه‌های مساعد را ساخته و استفاده می‌دهند. ما در جواب بر غمخواری‌های رهبریت عالی مملکت کوشش می‌کنیم که سهم خود را در حفظ دستاوردهای استقلالیت گذاریم و برای خلق و وطن عزیزمان خدمت نماییم. مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه معاصر استحصال موادهای طبی با اقدام صاحبکار وطنی در زمینه هدایت‌های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در شرایط فعلی جهان که نارسایی این گونه محصولات در برخی از دولت‌ها علکی به مشاهده می‌رسد خیلی با مورد می‌باشد. محصولات تیار کارخانه بعد پورا بند و بست شدن به حجره بی‌ضررگردانی داخل و در مدت 8 ساعت با اکسید اتیلن بی‌ضرر گردانیده می‌شود. میدانچه بی‌ضررگردانی کارخانه از 2 تجهیزات از جمله کامرای مخصوص بی‌ضررگردانی دارای اقتدار 18 متر مکعب، کامپیوترهای نظارتی و تکنولوژی‌های پیشرفته جهانی عبارت میباشد. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جریان فعالیت میدانچه بی‌ضررگردانی کارخانه
اطلاع داده شد که پس از این مرحله محصولات به مدت 5-10 روز در انبارها نگهداری و با دسترس کردن خلاصه مقامات دخلدار دولتی به فروش برآورده می شود. کارخانه در مجموع دارای 3 انبار از جمله انبار اشیاء خام و انبار محصولات تیار می باشد. انبارهای نگهداری محصولات کارخانه در اساس طلبات موجوده جهانی جهازانیده شده با گیگرامتر و پسیخفومتر مجهز کرده شدند. وقتی که محصولات های استحصال شونده همه مرحله های استحصالی را میگذرند، یکی از مرحله های نهایی و نهایتا هم مهم این مرحله تزریق شوی محصولات های طبی می باشد. در این کامرایی که شما میبینید با گاز مخصوصی اتیلن دی اکسید که با تمام طلبات های استاندارد های جهانی تندرستی جوابگو می باشد و در تمام دستگاه های زمانوی استفاده می شود، تمام محصولات ها تزریق بی‌ضرر کردنده می شوند. بعد گذشتن این مرحله محصولات ها تماما بی‌زهر و تمیز شده می گردند. بعد این مرحله محصولات ها در انبار نگهداری محصولات تیار نگهداری می شوند و کارخانه با 2 مقامات دولتی شرطنامه همکاری دارد، یکی خدمات نظارت دولتی فارماسیفتی و دیگر خدمات نظارت اپیدمیولوژی و سانیتری. بعد نگهداری در انبار محصولات تیار نمونه محصولات به این مقامات ها پیشنهاد کرده می شود و بعد از گذشت 5 روز باز 5 روز دیگر محصولات ها در انبار نگهداری می شود و بعد دست آوردن سرتیفیکات مطابقت محصولات برای فروش آماده می شود. جمعیت دارای مسئولیت محدود اوریو مدیکال دارای یک قطار انشاءات دیگر یاری رسان بوده، همه آنها با سیستم یگانه هوا تازه‌کنی پیوست و تامینات میکرو اقلیمی میدانچه‌های استحصالی نظارت کرده می شود. با اطلاع متخصصان این روند برای استحصال محصولات با صفت در اساس طلبات جهانی در سمت بهداشت و بخطری مساعدت جدی می کند. تجهیزات تمغه کینگسن H13 هپا فیلتر که در سیستم هوا تازه‌کنی کارخانه نصب شده است، استحصال جمهوری پولش بوده از طرف نهادهای اکسپرتی اروپا و مرکز گیگینی و اپیدمیولوژی فدراسیون روسیه اعتراف گردیده است. توسط تجهیزات مذکور تامینات هوا با صنف ای سیستم استاندارد عملیات خوب استحصالی GMP مطابق کرده می شود. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال دولتی برای رشد ساحه صنعت از جمله صنعت طبی و دارویی افضلیت خاصه داده در این سمت برای صاحبکاران وطنی شرایط و امکانات و امتیازها را فراهم آورده است. کارخانه اوریو مدیکال سومین کارخانه استحصالی در مقیاس مملکت می باشد که با سهم صاحبکار وطنی فیضعلی حاجیف در دوام چند سال اخیر ساخته به استفاده داده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پرره با روند استحصالات و شرایط مهیا گردیده برای کارمندان در جمعیت دارای مسئولیت محدود اوریو مدیکال اقدام صاحبکار وطنی را در سمت راه اندازی محصولات عوض کننده واردات شایان تحسین خوانده به مسئولان برای دستگیری این گونه تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه در وضعیت کنونی جهان معاصر دستور و سپارش‌های مشخص دادند. طور خبر داده بودیم بارانگری‌های شدید روزهای 11 و 12 می به عمل آمده به خوجگی خلق مملکت خسارات بزرگ رسانید. از جمله در گروه کلان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان باران شدید باعث آبخیزی و آمدن سیل گردید. متاسفانه آفت طبیعی در چند شهر و ناحیه این ولایت تلفات جانی هم در پی داشت. همین هفته اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ضرردیدگان آفت طبیعی در ناحیه عبدالرحمن جامی کمکی مادی رسانیدند. اینک این کمکی از 300 تن سمنت، 60 تن آرماتور، 300 متر مکعب تخته و 3000 دانه شیفر عبارت است. به ناحیه مذکور رسید و کمیسیای صلاحیت دار آن را به مردم ضرردیده تقسیم میکند. گزارش همکارانمان در این خصوص نقل میکند. با دستور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کاروان ماشین‌های پربار مساله ساختمانی به مردم ضرردیده از آفت طبیعی جماعت دهات افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی دسترس کرده شد.
ба иттилои масъулини агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, масолаи сохтмонии дастрас гардида аз 300 тонна семент, 60 тонна арматура, 300 куба тахта ва 3000 дона шифир иборат мебошад. тавре масъулони ситод оид ба рафъи оқибати офати табиӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ иттилоъ доданд, айни замон 20 хонаводае ки бар асари лағжиши замин дар рӯзҳои 6-7 май дар деҳаҳои Навобод 4 ва Навобод 5 манзили зисташон сарозер шуда буд, дар маҳаллаи бехавф бо замини назди ҳавлигӣ таъмин гардиданд. хаймаҳое ки ҷои зисти муваққатии онҳо буд ба манзилҳои ояндаашон кӯчонида шуда, ҳамаи хаймаҳо бо қувваи барқ таъмин гардиданд. барои сокинони ояндаи маҳаллаи нав оби нӯшокӣ низ дастрас карда шудааст. 4 та ёру бародар будем дар оҷа, ҳамамон бехона бедар мондем дар оҷа. хайр раҳмат мора ина дар як ҳолати танг дастгирӣ кардан, мана бо вагонча бо хайма таъмин кардан, бо хӯроки гарм таъмин кардан. ҷаноби олӣ ҳазор раҳмат ба марди бахват ки ин қадар вазбидӣ ба сари вай наметарса, бо шердилӣ мекунад ки ман ҳамин бари шумо дум гуфта бари мо дайвай 10 сотиқи заминмон додан, хайни хӯрокворӣ гудукамон абедам додостиян, бисёр саҳридам ҳазор раҳмат аз ҳар тараф ёрдам кардиян. мо ҳамин ҷаноби олӣ хеле миннат дорем. ва акнун бо дастрас гардидани масолаи сохтмонӣ бунёди манзилҳои нав оғоз гардида, тибқи дастуру супоришҳои президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муҳлатҳои наздиктарин оилаҳои бар асари офати табиӣ зарардида бо манзилҳои нави истиқоматӣ таъмин карда мешаванд. бо супориши пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони офати табиӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ масолаи сохтмонӣ дастрас карда шуд. аз он ҷумла 300 метри куби тахта, 300 тонна семент, 60 тонна арматура, 3000 дона шифр дар мавзеи сохтмони биноҳо оварда айни замон ҷобаҷо карда истодаем ва боварӣ дорем ки аз пагоҳ сохтмони биноҳои истиқоматӣ барои зарардидагони офати табиӣ шурӯъ карда мешавад ва дар рӯзҳои наздик мардум ба хонаҳои истиқоматӣ таъмин карда мешаванд. қобили зикр аст ки дар маҳаллаи нави бунёдшаванда ситоди кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатнон ва роҳбарияти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият намуда, баҳри ҳарчи зудтар бартарафсозии оқибати офати табиӣ ва таъмини шароити мусоиди оилаҳои зарардида чораҳои саривақтӣ меандешанд. бевосита дар лаҳзаҳои аввал ситоди корӣ аз ҳисоби мақомотҳои дахлдор ташкил карда шуд ва имрӯз бо маром ситод кори худро идома дода истодааст ва алҳол барои дастгирии оилаҳои зарардида тамоми чораҳо, тамоми тадбирҳо андешида шудааст ва онҳо пеш аз ҳама бо маводҳои доруворӣ, ғизоӣ албатта таъмин ҳастанд ва давоми рӯз 3 маротиба ба онҳо бо хӯроки умуман маводҳои ғизоӣ таъмин карда мешаванд. дар баробар ин бисёр кӯмаку ёриҳо аз ҷониби ташкилотҳои ҷумҳуриявӣ умуман шахсҳои саховатманда, соҳибкорон умуман дастрас шуда истодааст. тавре гуфта шуд бо пайравӣ аз иқдомҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин аз номи роҳбарияти мамлакат, вазорату кумитаҳо, ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ аз тарафи соҳибкорон ва дигар шахсони саховатпеша маҳсулоти хӯрокворӣ, асбоби рӯзгор, анвои гигиенӣ ва дигар лавозимоти зарурии рӯзгор дастраси ҳар як оилаи зарардида гардида истодааст. ҳамин гуна кӯмаки моддӣ дар шакли масолаҳи сохтмонӣ ва маводи ғизоӣ аз ҷониби раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба зарардидагони шаҳри Кӯлоб расонида шуд. ин ташаббуси башардӯстона бо ҳидоятҳои пешвои миллат сурат гирифта кӯмаки бузурге хоҳад шуд барои ба зудӣ таъмин кардани оилаҳои зарардида бо манзили зист. ҳамчунин дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят вазифадор шудааст ки барои бунёди манзил ҳамаи оилаҳои зарардида бо қидаи замин таъмин карда шаванд. тафсилот дар гузориши навбатии барнома.
شام 12 می سال روان کاروان کمک‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای اویله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده منطقه کولاب ولایت خرطوم به شهر کولاب وارد گردید. اقدام مذکور در دایره دستور سپارش‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای کمک به اویله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده و برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی با تشبث انسان دوستانه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی راه‌اندازی گردیده کاروان کمک از جمله 40 تونه ارد، 20 تونه برنج، 10 تونه روغن، 40 تونه کارتوشکا، 40 تونه پیاز، 20 تونه شکر، 1 تونه گوشت، 20 تونه ارماتورا، 5000 متر کوبیک بمبپوش، 200 کوب تخته، 100 تونه سمنت، 1 تونه میخ و 1200 عدد جهاز رخت خواب رسانیده شد که آن از جانب کمیسیون به اویله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده دسترس کرده می شود. کاروان کمک‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با نظرداشت نیاز ساکنان و هر چه زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی دسترس گردیده است. با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کمک‌های بشردوستانه به مردم شهر و دیهات کولاب که از این آفت طبیعی ضرر دیدند رسانیده شده است. ساکنان شهر کولاب از چنین کمک و دستگیری دولت و حکومت شخصا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اظهار خوشنودی نموده امید دارند که در همدستی، سخاوتمندی و روزگار آسایشته و دوستانه به سر بردن اهل جامعه مشکلات عاقبت‌های آفت طبیعی سر وقت برطرف کرده می شود. ما ساکنان شهر کولاب میناداری خودمان را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم و باوری داریم که با چنین دستگیری‌های پیشوای معظم ملت عاقبت‌های آفت‌های طبیعی زودتر برطرف می‌شوند. در پرتو هدایت‌های بشردوستانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تطبیق سیاست موفقانه اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان کمک به اویله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده منطقه کولاب ادامه داشته هم‌روزه در برابر وارد شدن مواد خوراکه و مسائل ساختمانی اینفراساختور لازمه برقرار و منزل‌های از آفت طبیعی ضرر دیده باید هر چه زودتر بنیاد و به ساکنان تقدیم کرده شود. تدبیری عمومی دوی ملی که شروع از سال 2007 در سراسر مملکت یکشنبه 3 ماه می دایر می‌گردد امروز در سراسر کشور به طریق گسترده برگزار گردید. امروز در تاجیکستان بیش از 295,000 نفر در دوی ملی اشتراک نمودند. در شهر دوشنبه باشد 43,850 نفر از جمله 16,310 نفر بانوان در دوی ملی اشتراک ورزیدند. جزئیات در گزارش نوبتی برنامه. مکانی اصلی دوی ملی امساله که به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راست آمد خیلی سرودم بود. نمایندگان کسب و کار گوناگون و ساختار و مقامات دولتی در این مکان جمع آمدند تا در چاره‌بینی عمومی اشتراک ورزند. نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته جوانان و ورزش، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در آغاز چاره‌بینی اظهار داشتند که ورزش عامل مهمی صحت انسان و تقویت بخش اتحاد و دوستی بین آدمان میباشد. مورد ذکر است که دوی ملی با تشبث اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شروع از سال 2007 همساله یکشنبه 3 ماه می پیش روی سنه فرخنده روز جوانان تاجیکستان در سراسر جمهوری برگزار می‌گردد و صف اشتراکداران آن سال تا سال می‌افزاید. این اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نمونه عبرت بوده خرد و بزرگ از آن پیروی می‌کنند. اصلا من دوی ملی رو به آن خاطر دوست می‌دارم که در این روز شکرگزاری از صلح و وحدت ملی کرده تمام مقامات و کارخانه ها و مؤسسات جمع می‌شوند برای دویدن و این هم یکی از نشانه های آزادی و آبادی تاجیکستان است که ببینید مردم با یک دل پر از فرح آزادانه در اینجا جمع آمدند تا که این مراسم را یک جایه یعنی که از یک گریبان سر برآورده سپری نمایند. هر یک نفری که اگر هر صبح حداقل 10-15 دقیقه دعوت برای سلامتی خود یک کار خیلی مهم رو انجام خواهد داد و دویم سالم میگردد و من از تمام مردم تاجیک عموما از تمام جوانان و آن نفرانی که میخوان همیشه سالم باشد دعوت به عمل میآورم که همیشه در دو و همیشه در حرکت باشند.
дави миллӣ чун солҳои пештара аз даромадгоҳи маҳаллаи Чорбоғ оғоз гардида, иштирокчиён тавассути хиёбони Ҳофизи Шерозӣ то Наврӯзгоҳ масофаи зиёдтар аз 10 километрро тай карданд. Бояд гуфт ки имрӯз дави миллӣ яке аз тадбирҳои оммавии варзишӣ ба шумор рафта, нуфузу иштирокчиёни он сол аз сол афзоиш меёбад. Дар дави миллии имсола нисбат ба солҳои қаблӣ дар шаҳри Душанбе теъдоди иштирокчиён хеле зиёд буд. гузарондани чунин чорабиниҳои оммавии варзишӣ ҷиҳати тарғиби бештари тарзи ҳаёти солим, пешгирии зуҳуроти номатлуби иҷтимоӣ мусоидат карда бобати солимии ҷомеа саҳмгузорӣ менамояд. варзишро қосиди сулҳу дӯстӣ меноманд ва баргузории дави миллӣ ҳам баёнгари вуҷуди фазои сулҳу дӯстӣ ва ваҳдату ягонагӣ дар кишвар мебошад. бори аввал аст ки дар дави миллӣ умумиҷумҳуриявӣ иштирок дорам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. аз лиҳози агар медитсина гирем ба воситаи дав мо метавонем ба қариб ки тамоми касалиҳоро пешгирӣ кунем. дави миллӣ дар саросари Тоҷикистон баргузор шуд ва ҳазорон нафар сокинони касбу кор ва сину соли гуногунро ба ҳам овард. чорабинии ҷамъияти варзишӣ дави миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он байни аҳолӣ баргузор мегардад. Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки зимни баргузории дави миллӣ дар вилояти Хатлон 88658 нафар, аз ҷумла 21611 нафар бонувон, дар вилояти Суғд 83480 нафар, аз ҷумла 33240 нафар бонувон ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 66683 нафар, аз ҷумла 19763 нафар бонувон фаро гирифта шуданд. шарҳи бештар дар гузоришҳои навбатии барнома аз гӯшаҳои алоҳидаи мамлакат. бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он байни аҳолӣ бахшида ба таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Исфара марафони дави миллӣ баргузор гардид. субҳи барвақт садҳо дӯстдорони варзиш, толибилмону ҷавонон ва намояндагони ҷомеаҳои меҳнатӣ ки сину соли мухталиф доштанд, дар мавзеи даромадгоҳи шаҳр ҷамъ омада дар ин чорабинии варзишии фаъолона иштирок намуданд. масофаи муайяншудаи марафон аз даромадгоҳи шаҳр то назди муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ дар маркази шаҳр муайян гардида буд. шумораи зиёди сокинон сарфи назар аз ҷинс ва сину сол иштирок доштанд. бояд тазаккур дод ки имсол теъдоди ширкаткунандагон ба таври назаррас зиёд буда, фазои шаҳр тароватӣ идона дошт. ширкатдорони чорабинӣ дар пояи муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ сарҷамъ гардида, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ шуданд. мавриди зикр аст ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим ва рушду оммавияти он давоми моҳи май ба ифтихори таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон як силсила барномаҳои оммавии варзишӣ, солимгардонӣ ва мусобиқаҳои варзишии дигарон низ ба нақша гирифтааст. барои иштирок дар рӯзи дави миллӣ аз саросари шаҳри Норак сокинони касбу кори гуногун аз субҳи содиқ омаданд. бахусус ҷавонону варзишгарони шаҳр бо масъулияти хоса ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушд додани ин нави варзиши сабук дар майдони баргузории чорабинӣ ҷамъ гардиданд. қабл аз оғози дави миллӣ ки дар саросари мамлакат соати 8 субҳ шурӯъ гардид, роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Норак суханронӣ карда аз дастоварди варзишӣ парчамбардорон ёд раст шуданд. таъкид карда шуд ки дави миллӣ омили муҳими тарғиби тарзи ҳаёти солим буда ин тадбир ва ибтикори бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардид. ҳамасола ҳазор нафар дар саросари мамлакат дар рӯзи дави миллӣ иштирок карда ва ба ҳамин шакл дар ташвиқи варзишу солимии омма ҳиссагузорӣ менамоянд ки аз ин раванд сокинони шаҳри Норак низ дар канор нестанд, гуфта шуд дар чорабинӣ. дар ин баробар нотихон аз сохтмони даҳо иншооти соҳаи варзиш, хусусан навсозии майдони марказии шаҳр ёдрас шуда иброз намуданд ки бахши варзиш ҳам имсол 30-солагии истиқлолияти давлатии мамлакатро сазовор истиқбол хоҳад гирифт. ҳамин гуна бо шуру завқи зиёд дави миллӣ дар шаҳри Норак оғоз ёфт. сар аз кӯдакону наврасон то ба ҷавонону пиронсолон дар ин тадбири варзишӣ иштирок доштанд. хушҳолӣ дар он буд ки ҳамасола шумораи иштирокчиёни дави миллӣ афзоиш меёбад ва ба иттилои бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Норак имсол бештар аз 5000 нафар дар рӯзи дави миллӣ ширкат доштанд. дар чорабинии имрӯза бештар аз 5000 нафар аҳолӣ иштирок намуданд. сокинони шаҳр, варзишгарон, кормандони корхонаи муассисаҳои шаҳр фаъолият варзиданд. дави миллӣ дар ду бахш баргузор гардид. як дави 3 километра ва дави 5 километра буд.
масофаи 3 километрро шаҳрвандони касбу кори гуногун дар якҷоягӣ тай намуда дар марраи сабқат ғолибон муайян гардиданд. Дар давидан ба масофаи 5 километр бошад, асосан ҷавонону варзишгарони касбӣ барои гирифтани мақомҳои намоён сабқат карданд. Барои нафарони ғолиб бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр тӯҳфаву ифтихорномаҳоро таъсис додааст. ман дар ин дави миллӣ дар масофаи 3 километр сазовори ҷунои аввал гаштам. ман ва ин дави дуюмам мебошад ки сазовори ҷунои аввал гаштам ва соли гузашта низ иштирок карда сазовори ҷунои дуюм гаштам. соли дигар мехоҳам иштирок кунам. ман машқу тамрин мекунам дар намуди гӯштинги тарзи ҷудо. ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ҳам дар даври 3 ва ҳам 5 километр бо мукофоту ифтихорномаҳо дар майдони марказии шаҳр сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин барои наврасони фаъолу пешқадам, пиросолоне ки аввалин шуда ба марра расиданд, духтарон ки масофаи муайянгардидаро тай карданд, медал, ифтихорнома ва тӯҳфа тақдим карда шуд. барои мусоидати фаъол намудан дар баргузории рӯзи дави миллӣ дар шаҳри норак, як қатор бахшу идораҳо низ дар фазои тантанавӣ бо мукофотҳо сарфароз гардонида шуданд. ҳадаф гузошта шуд ки соли оянда боз ҳам шумораи иштирокчиён бештар гашта-ву тарғиби тарзи ҳаёти солим равнақ дода шавад. дар ноҳияи темурмалики вилояти хатлон бо иштироки қариб 2000 нафар ҷавонону наврасон ва намояндагони сину соли гуногуни аҳоливу масъулини соҳаҳои мухталифи мақомоти ҳокимияти давлатӣ тадбири оммавии дави миллӣ ки давоми солҳои охир бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон сурат гирифта ба ҳукми анъана даромадааст баргузор гардид. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи темурмалик дар оғози дави миллӣ сокинони ноҳияро таҳният гуфта ин иқдоми роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистонро бобати тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби бештари намояндагони шӯрҳои гуногуни ҷамъият ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ муассир арзёбӣ карданд. фаъолияти муассисаву иншооти варзишӣ ва дастовардҳои намоёни варзишгарони ноҳия самара аз тинҷиву осудагӣ ва ваҳдату ягонагии ватани маҳбуб арзёбӣ шуд. бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи темурмалик ҷиҳати иҷроиши нақшачорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти хатлон ва нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи темурмалик имрӯз дар саросари ноҳия дави миллиро баргузор намудааст ки ҳамасола ин чорабинии муҳими сиёсӣ дар тамоми кишвари соҳиби истиқлоламон таҷлил карда мешавад. бахши кор бо ҷавони ноҳияи темурмалик низ имрӯз чорабиниҳои гуногуни варзишию фарҳангиро дар доираи нақшачорабиниҳо ва иҷрои бандҳои нақшачорабинӣ доир намуда истодааст. маҳз ба ҳамин хотир баргузории рӯзи дави миллӣ низ дар ноҳияи темурмалик ба як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуда истодаем. ба ҳамин тартиб дар кӯчаи марказии ноҳия дар масофаи муайяншуда дави миллӣ ва веломарафон оғоз гардид. варзиш ин гарави саломатӣ ва обутоби ҷисми инсон мебошад. ҳамасола раҳандозӣ шудани ин чорабинии оммавии варзишӣ имкон медиҳад ки аҳолии мамлакат ба таври дастаҷамъона дар он иштирок намуда барои ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим сангузор бошанд. бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи темурмалик низ дар доираи ин ташаббус ва дигар тадбирҳо нақшачорабиниҳо созмон дода бобати инкишофи бештари намудҳои гуногуни варзиш сай меварзад. дар қисмати ниҳоии ин тадбири оммавии варзишӣ қадрдонии ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли дави миллӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи темурмалик сурат гирифт. дар ноҳия рашбахшта ба таҷлили рӯзи ҷавонони тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо иштироки шумораи зиёди ҷавонону наврасон баргузор гардид. баргузории ин чорабинии солимгардонӣ дар ҳар як ҷашну идҳои умумимиллӣ дар сатҳи баланд ташкил карда мешавад. қайд кардан маварид аст ки мусобиқаи мазкур бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонону варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шуда мақсад аз он оммавияти варзиш ва бадин васила таъмин намудани солимии ҷомеа ба ҳисоб меравад. дар дави миллӣ ва велосипедронӣ имсола зиёда аз 4000 нафар сокинони касбу кори гуногун фаъолона иштирок доштанд. дар маросими дави миллӣ ҷавонон дар масофаи 3 километр ва дар масофаи 1 километр бонумон қувваозмоӣ намуданд. мусобиқа бо иштироки ҷавонони синни соли гуногун хеле шавқовар ҷараён гирифта ҷавонон баҳри ба марра расидан байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. дар ҷамъбасти чорабинии варзишӣ ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли ин мусобиқа бо диплому ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб расидем ба поёни барномаи навбатии иттилооти таҳлилии ҷанббасти ҳафта. дар ҳафтаи пешомад ба шумо иқбол ва муваффақиятҳои нав ба нав таманно дорем. хуш бошед ва то дидор.